svima, dobrodošli na moj novi video. Moje ime je Silvija, a ja danas želim s vama pričati malo o ovom Thieves Cleaneru. To je dakle proizvod koji ja koristim u svom domu za čišćenje apsolutno cijele kuće. I to je svaki put nevjerojatno svima, kome god kažem da sa tim jednim sredstvom zaista zamjenjujem sve kemikalije iz svog doma. Pa sam ja danas odlučila doći tu sa vama i podijeliti onako, ajmo reći, neke receptiće, iako svako ko se priključi u moju zajednicu i odluči kupovati Young Living proizvode, bilo koje, bilo ovaj, bilo neki drugi, nebitno je, svako dobije znači upute kako se koristi Thieves Cleaner, jer receptića ima more. Ono što je najbolje kod ovog koncentrata je znači da je skroz prirodan, da nema apsolutno nikakvih štetnih kemikalija u sebi i još bolje, ova jedna boca traje 8 do 10 mjeseci. Što u prijevodu znači da ćete vi za ovu bocu dati nekakvih nešto manje od 30 eura, sad ću tu dolje napisati, uglavnom, ali ona će trajati 8 do 10 mjeseci. To znači da vi u tih 8 do 10 mjeseci nećete imati potrebu kupiti apsolutno niti jedno sredstvo za čišćenje za svoj dom. A ja ću vam danas navesti neke primjere kako znači neka određena sredstva u svom domu zamjenjujem upravo sa ovim Thieves Cleanerom. Osobno sam bila osoba koja je prije nego što sam krenula koristiti ova prirodna sredstva u svom domu imala cijeli asortiman proizvoda za čišćenje u ormariću ispod sudopera. Znači to je bila cijela kolekcija proizvoda za čišćenje. Za ovakav pod, za onakav pod, za pećnicu, za kuhinju, za sudoper, za ne znam, stakla, prozore, za kupaonicu, za WC školjku, za ribanje kade, mislim ono strašno nešto. I to se ovako na prvu nikada nije činilo kao nekakva ono skupa stvar i tako dalje, jer o štetnosti toga nisam ni razmišljala, tako da nisam razmišljala da ću jednog dana to platiti svojim zdravljem, to je prva stvar, a druga stvar, to su sve proizvode koje onako kupuješ pomalo. Jedan mjesec kupiš ovaj, drugi mjesec ti zafali, ne znam, onaj drugi, pa treći mjesec onaj treći i tako dalje, i to se ne čini puno. Ali kada čovjek sve to stavi na papir, zaista ispada jako velika investicija, tako da kad sam u biti to i napravila i stavila na papir, mene je ovaj proizvod ispao zapravo jako jeftin. Jedino što ja osobno nisam vjerovala da će me ovo zaista držati onako 8 do 10 mjeseci kako mi je bilo rečeno u početku, tako da sam tu jedino bila skeptična. Međutim, ispostavilo se da zaista je tako. Ja obožavam kuću održavati čistom i čistim redovito, da se razumijemo, i nisam apsolutno ništa smanjila intenzitet čišćenja nego što sam to radila i prije. Čak suprotno, u nekim stvarima sam možda čak i povećala, jer obožavam miris čistog prostora, pogotovo kada onako fino miriši i kada nema apsolutno ništa štetnoga u tome. Tako da ja sam se uvjerila da mi je ovaj proizvod maksimalno isplativ, jer ono najbitnije, čuva moje zdravlje, ne šteti nikako, za razliku od tih nekih agresivnih sredstava koje kad stavite u svoj prostor i odnosno kada čistite s njima, bez obzira koliko vi njih ispirete, dok god vi osjetite miris tog sredstva u vašem domu, to sredstvo je tu, ono isparava, ono zagađuje vaš zrak u domu, ono je na svim tim površinama koje ste čistili, cijelo vrijeme udišete to sredstvo, i to je definitivno nešto što bi trebalo izbjegavati u širokom luku, naročito ako imate malu djecu u domu. Tako da ja ću krenuti sada redom, znači od tih nekih sredstava koje sam ja prije recimo imala u svom domu i koje sam zamijenila znači sa ovom jednom jedinom bočicom, tako da moje sad sredstvo za čišćenje se sve svode na tu jednu bocu. Pa prva stvar koju sam ja stavila na popis je znači da sam sa Thieves Cleanerom zamijenila sva ona sredstva koja sam imala za čišćenje sudopera, za umivaonik u kupaonici, za uklanjanje kamenca općenito, jer to mi je sve nekako tu negdje. Znači kamenac mi je bio najveći problem uvijek i tu sam se zaista jako borila da nađem neko sredstvo koje će ga ukloniti, i to su najčešće bila ona sredstva koja ti doslovno izgrizu za oči kad s njima čistiš. Tako da kad sam prvi put probala Thieves Cleaner, moje prvo čišćenje je bilo ok, idem ga ispraviti na kamencu. Znači ako tu ne radi, automatski ću ga šiknut i tražiti neku drugu verziju, jer to mi je najpotrebnije i tu najviše borbe uvijek imam. Ali tu je također bila situacija gdje me Thieves Cleaner automatski dobio, zato što se s njim kamenac skida ovako. Znači ja nisam mogla vjerovat, ali ovako, znači nestao je. U početku sam znala čistiti sa pastom za kamenac, koja se radi na način da se pomiješa soda bikarbona, malo alkoholnog octa i Thieves Cleaner, a kasnije sam otkrila i spray varijantu koja mi je
osobno puno bolja, tako da sad obavezno čistim sa spray varijantom i uvijek zapravo imam jednu bočicu sa tom jačom varijantom koja mi služi za kamenac i za nekakve tvrdokorne mrlje, a sa strane imam jednu ovakvu bočicu, to ću vam usput danas i pokazati s obzirom da mi je pri kraju, a taman trebam čistiti. Uvijek imam jednu ovakvu bočicu sa tim, ajmo reći, blažim sredstvom. Tako da to su moja onako dva omiljena. Onda sljedeće sredstvo koje sam zamijenila sam i ona sva sredstva za stakla, ogledala i tako dalje, i to sredstvo se zapravo nalazi u ovoj mojoj bočici. Ovo je bočica od pola litra i na tu bočicu od pola litra ja stavim svega jedan ovaj mali čep Thieves Cleanera unutra, stavim znači običnu ili destiliranu vodu unutra, svejedno je, i mogu se staviti po potrebi eterična ulja. Što se tiče učinka ovog spreja, on je učinkovit sam takav kakav je i nije potrebno zapravo dodavati nikakva eterična ulja unutra, međutim ako želite još malo pojačati taj njegov učinak, pogotovo zaštitu od tih nekakvih bakterija i tako dalje, možete dodati određena eterična ulja unutra koja će zapravo pojačati taj neki učinak. U tu svrhu ja bi definitivno predložila primjerice eterično ulje limuna, eterično ulje čajevca, eterično ulje Thieves ili Purification, to su recimo ulja za kojima ja najčešće posežem. Tako da kada u pitanju čišćenje stakla, vi možete čistiti znači samo sa ovakvom verzijom, a možete sa nekom od dodanih eteričnih ulja, i kada su u pitanju stakla konkretno, ja bi tu recimo prvo posegnula za eteričnim uljem limuna. Sljedeće sredstvo koje sam zamijenila je također i ono za čišćenje pećnice. Čišćenje pećnice mi inače je najomrženiji posao u kuhinji valjda, i svaki put se kajem što nisam kupila pećnicu sa pirolizom, i mislim da će mi to definitivno biti sljedeća investicija kada su u pitanju aparati kuhinski. Tako da ako morate čistiti pećnicu kao ja, ako nemate pirolizu, onda definitivno savjetujem da si opet nađete neku prirodnu verziju, a ja ću vam sad podijeliti koja je moja omiljena. Znači prvo što napravim je da pećnicu posipam sa sodom bikarbonom ili sodom za pranje, ili čak koristim onaj Thieves Scrub pod zadnje. On mi je također fantastičan i još onako dodatno malo miriši, pa mi je onako još ugodnije. Onda sljedeća stvar koju napravim je da pomiješam znači ocat, Thieves Cleaner i eterično ulje po želji. Tu definitivno volim koristiti eterična ulja, pogotovo neka koja će dobro to sve očistiti i koja će mi pomoći da odmastim površine, i onda to lijepo jednostavno sve poprskam, odnosno pomiješam i strljam, isperem jednostavno vodom, vlažnom krpom, pobrišem suhom i to je to. Čisti savršeno, iako naravno bilo bi puno lakše da ipak imam pećnicu na pirolizu, ali dok moram čistiti ću definitivno rađe sa nekakvim prirodnim sredstvom nego sa onim koje možda kasnije čak i pojedem, ne znam. Uglavnom, tako čistim pećnicu. Onda sljedeće sredstva koja sam zamijenila sa Thieves Cleanerom su i ona za čišćenje namještaja. Kada u pitanju čišćenje namještaja, onako ajmo reći po cijeloj kući, drvene površine ili tako nešto, tu koristim ovu običnu koncentraciju, znači jedan čep Thievesa na pola boce vode, i to mi je sasvim dovoljno, ne trebam apsolutno nikakva eterična ulja dodavati, iako ja osobno volim, tako da ja uvijek primjerice u takvu mješavinu volim ubaciti recimo eterično ulje čajevca. Čajevac je jako dobar u dodatnom tom pročišćavanju prostora od svih patogena, tako da njega obožavam koristiti u tu svrhu. Tako da moja nekakva osnovna verzija Thieves Cleanera bi bila ta. Što se tiče znači čišćenja površine po cijeloj kući, ovo mi je sasvim dovoljno, a kada recimo čistim u kuhinji, tamo ipak volim recimo možda staviti još koju kap eteričnog ulja limuna, baš zbog tog dodatnog odmašćivanja. Ali ako su to samo površine koje treba prebrisati, koje nisu masne, koje nisu onako keljave i tako dalje, onda je opet ova obična verzija sasvim dovoljna. Ako ne, možete znači unutra nakapati eterično ulje limuna, par kapi, i dobit ćete super efekt. Tako da je to još jedno sredstvo kojeg sam se s guštom riješila, i to onako u jednom potezu. Onda sljedeća sredstva kojih sam se riješila su bila ona za podove. Ja sam ih imala nekoliko zato što prostor u kojem sam prije živjela je imao više vrsti podova. Tako da sam imala sredstva za parkete, sredstva za laminat, sredstva za pločice, i to su bila minimalno ta 3. I uvijek sam koristila znači na svakoj površini baš ono sredstvo koje je namijenjeno za tu površinu, čisto da ju ne uništim. Pa mi je recimo kad sam počela koristiti ovakvu neku verziju postalo totalno olakšanje zato što sam sve opet rješavala sa jednim sredstvom. Dakle, ako hoćete čistiti onako tako nekakve univerzalne površine, ako nisu jako zmazane i tako dalje, svakako vam preporučujem ovu varijantu, znači jedan čep Thieves Cleanera na pola litre vode i unutra eventualno baciti neko eterično ulje. Čak tu bi spomenula recimo da ja osobno mislim da je na podovima, pogotovo na onima gdje borave djeca, potrebno
uredno ubacivati dodatno eterične ulja i ja bi tu definitivno ubacila eterično ulje čajevca bez dvojbe, zato što će on, kao što sam rekla već, dodatno osigurati tu čistoću koju jednostavno želimo na podu, pogotovo, mislim, barem gledam po svojoj djeci, oni zaista znaju ono tipa pojesti nešto s poda kad im padne i tako dalje. Osim toga cijelo vrijeme su s rukicama po podu pa se diraju posvuda. Tako da nisam ono sad osoba koja misli da trebaju djeca živjeti u sterilnim uvjetima i da ne smiju doći do apsolutno nikakve nečistoće, čak da pače idu po vani i to naprave i vani na ulici, ali ipak s obzirom da su tu jako često i da su jako puno na podu, opet nekako težim tome da taj prostor bude čist. Naravno, ne čistim ga svaki dan, ne rifljam podove svaki dan, ali nekako ipak ono, velim, kad čistim, želim da bude zaista onak maksimalno čist. Tako da ja osobno biram ubaciti još eterično ulje čajevca unutra. Vi ako ne želite možete ubaciti samo ovu običnu kombinaciju. Ja sam znala raditi neki put na način da jednostavno poprskam ovako pod i jednostavno sa onim moćom prođem, a onda sam s vremenom čak nabavila onaj moćo što ima onaj svoj posebni spremnik, tako da u taj spremnik zapravo napravimo ovu koncentraciju i onda jednostavno ono prskam i brišem u isto vrijeme. Tako da uvijek postoji način, možete si jednostavno i koristiti ovako iz bočice, a možete si i nabaviti taj neki moć, ono sve jedno je. Uglavnom, ono što mi je najdraže nakon svega toga je što podovi nakon čišćenja budu ono skroz mirišljavi kao i cijeli prostor u ostalom, nikada se ne osjeti onaj nekakav neugodan miris i to mi je savršeno. Onda sljedeće sredstvo koje sam izbacila s pomoć Thieves Cleanera je bilo i ono za čišćenje WC školjke. Kada je u pitanju čišćenje WC školjke, ja osobno volim ono baš temeljito ju izribati, da tako kažem, i u tu svrhu čak volim koristiti najviše pastu. Prije sam radila na način da sam pomiješala 2 žlice sode bikarbone ili sode za pranje. Sada to radim sa onim Thieves Scrubom, znači 2 žlice jednog od toga. Zatim stavim 2 čepa Thieves Cleanera i po potrebi ako treba još stavim onako malo alkoholnog octa. Od toga se dobije jedna onako pasta koju jednostavno sa nekom četkicom s kojom čistim, ja najčešće uzmem neku jeftinu pa to ono bude jednokratno za to čišćenje i gotovo, jer ne volim takve stvari ponovo koristiti. Znači sa tom četkicom jednostavno ono nanesem na površinu školjke, malo izribam, ostavim još koju minutu da odstoji i jednostavno to nekako onako, ajmo reći, isperem, opet sa četkicom, sa spužvicom, sa krpicom, s čim već čistim i to je to. Bude savršeno, miriši savršeno, a čisti maksimalno. I ono što sam definitivno zaboravila spomenuti je da također za WC školjku ubacujem eterična ulja, iako u receptu kojeg sam ja inicijalno vidjela nije stajalo da je to uopće potrebno, ali ja osobno znam da to još, ajmo reći, dodatnu čistoću daje, tako da obavezno volim ubaciti eterično ulje i tu opet posežem za eteričnim uljem čajevca. Kada je čišćenje površine u pitanju, mislim da sam sad prošla sva sredstva za čišćenje. Ako nisam, slobodno me sjetite u komentarima, a sada bi još spomenula 2-3 stvari koje također pospješuju to da imam jednostavno čisti uredan dom, a tu bi recimo spomenula pranje odjeće, jer najgora stvar, jedna od najgorih stvari koju imate u svom domu su praškovi za veš i pogotovo omekšivači. Znači ako se nečega poželite riješiti iz svog doma, neka to prvo bude omekšivač. Meni osobno je to bilo jako teško, zato što sam ja bila osoba koja obožava omekšivače i uvijek sam imala kolekciju barem 3, 4, 5 različitih, da mijenjam mirise i roba je užasno morala mirišat i stavila sam velike količine omekšivača i tako dalje. To uopće nije pohvalno, ali eto, pričam otvoreno i iskreno kako je bilo. Tako da hoću reći da mi je bilo recimo užasno riješiti se tog dijela, ali sam baš od tuda morala krenuti zbog svoje djevojčice, jer sam shvatila da ona jednostavno jako reagira i da taj njezin atopijski dermatitis divlja svaki put kad ona dođe u kontakt sa omekšivačem. I zapravo sam za početak mislila da sam napravila veliku stvar, jer njezinu odjeću nikada nisam oprala sa omekšivačem, niti sa nekakvim sredstvom za pranje rublja koje smo koristili mi odrasli, znači ovo nekako klasično normalno šta je bio već Ariel, Persil i tak dalje. Mislila sam da sam napravila veliku stvar, jer sam otišla u Miller i kupila sam onaj nekakav Frosh Sensitive ili tak nešto, kakti za osjetljivu kožu i tak dalje. Jer nisam znala naravno pametnije od toga. I uglavnom mislila sam da sam s time riješila problem, međutim nisam uzela u obzir to da svaki put kad ja nju primem da sve što je na meni je i na njoj. Tako da sam vrlo brzo zapravo shvatila da svaki kontakt sa našom odjećom, svaki kontakt sa našom kožom, jer i na koži naravno to sve ostaje, iako mnogi misle da ne, svaki kontakt znači ostavi nekakav onako lagani osip na njezinoj koži. Tako da sam shvatila vrlo brzo da to trebam izbaciti i iz
naše upotrebe, odnosno iz cijele njezine okoline, i morala sam krenuti od svoje onako bolne točke, da tako kažem, ali sam uspjela. Napravila sam prvo iz cijelog tog nepovjerenja u bilo koji brand više, jer sam jako vjerovala da su oni svi sensitive proizvodi, nježni, da su oni svi prirodni proizvodi u dućanu, zaista prirodni i tako dalje, i razočarala sam se maksimalno. Imala sam toliko nepovjerenja u bilo koji brand da sam rekla, ok, ja ću to sad napraviti sama. Znači ne želim više niti jedno prirodno sredstvo, ja ću to sad napraviti sama. I tako sam zapravo došla do toga da više u svoj život nekako unosim ta eterična ulja, jer sam si naručila eterična ulja da bi mogla sama napraviti taj gel za pranje rublja i omekšivač u konačnici. I kad su mi došla ta ulja, znači napravila sam taj gel za pranje rublja. Imate recept na mom YouTube kanalu, znači doslovno vam je investicija nekakvih, ja ne znam, €1,50 doslovno, jer vam treba znači samo prirodni sapun kojeg se može kupiti u Milleru. Mislim da čak imaju i neke ljekarne, ali tu trebate biti oprezni jer ni oni baš ne znaju u ljekarni što je konkretno prirodan proizvod. Tako da tu treba biti oprezno, znači čitajte sastojke. Jednostavno, ako vidite sapun koji ima 1, 2, 3 sastojaka koje razumijete, znate da je prirodan. Ako ima nekakve čude nazive, perfume, fragrance i tak dalje, to automatski nije prirodan sapun. Ja sam uglavnom u tom videu pokazala koji sam koristila ja. Znači uz pomoć prirodnog sapuna sam napravila svoj gel za pranje rublja koji je turbo jeftin, turbo isplativ i pere fenomenalno. Sada sam prešla na gotovu verziju, tako da koristim od Young Livinga Thievesov gel za pranje rublja, ali ako hoćete evo jednu startnu točku, jeftinu startnu točku, ono najbitnije što me svaki put pitate, to vam može biti to. Znači samo se uhvatite posla, negdje morate uložiti. Ako ne želite uložiti novac u gotovi proizvod kojeg je već neko odradio umjesto vas, onda uložite svoje vrijeme i napravite ga sami. Simple as that. U svakom slučaju, znači napravila sam gel za pranje rublja, napravila sam svoj omekšivač. Omekšivač sam napravila na način da sam u jednu bocu, moja je bila od litra, ali nebitno je, uvijek je omjer tu negdje. Znači u jednu bocu sam stavila 1/3 alkoholnog octa i ostatak sam napunila destiliranom vodom. U to se još može nakapati eterična ulja i ja sam na tu znači litru smjese stavljala nekakvih 50-60 kapi eteričnih ulja, što je zapravo dosta, a nije se toliko jako osjetilo. Tako da moje osobno mišljenje je da vam eterična ulja ne trebaju, zato što ćete vi mekoću odjeće dobiti i bez njih, a eterična ulja će tu biti i onako samo za nekakav, ajmo reći, miris, iako ćete na taj način dobiti skroz jedan onako nježan, suptilan miris. Naravno, ovisi koja ulja koristite i sve to, ali miris će biti onako dosta nježan, neće sigurno biti jako intenzivan. I to je meni isto jednim dijelom onako predstavljalo pod navodnicima malo problem, na moje odjeći barem, jer sam bila naviknuta da moja odjeća jako miriši i to mi je bilo jako bitno. Tako da sam naišla na ovu drugu ideju koju sam definitivno, ajmo reći, po tom pitanju zavoljela, iako mi danas iskreno uopće nije bitno ima li odjeća takav nekakav miris ili ne, bitno mi je da je čista, da nema apsolutno nikakvih štetnih kemikalija i da ja znam da se sigurno odjevam, da tako kažem. Tako da krenula sam znači kapati eterična ulja na te kuglice od vune koje stavljam u sušilicu, tako da ako imate sušilicu to vam je savršena opcija za to. Znači nakapate 2-3 kapi eteričnog ulja na tu kuglicu i jednostavno ste mirni za sljedećih 2-3 sušenja, a odjeća miriši fenomenalno. I u tu svrhu najviše volim koristiti eterično ulje limunske trave, jer daje onako skroz jedan svježi miris, predivan i maksimalno osvježavajući. Tako da to najviše volim koristiti, ali velim, ako nemate znači sušilicu, možete uvijek kapati eterična ulja u taj svoj omekšivač, iako vjerujte mi, kad krenete izbacivati te nekakve kemikalije iz svog doma i kad shvatite koliko se bolje osjećate i koliko vam je zapravo to štetilo na dnevnoj bazi, jer sam sigurna da 90% ljudi uopće toga nije svjesno, vjerujte mi, bit će vam zadnje na pameti da ta odjeća se mora jako mirišati, bit će vam bitno da je čista, uredna i u konačnici da se ne trujete, a to ćete vidjeti odmah nakon prvog pranja doslovno. I kada je u pitanju čist prostor, tu bi definitivno izdvojila nešto što ljudi najčešće zaborave. Ljudi moji, trebate čistiti zrak u svom domu. Ja znam da se tome jako malo pridodaje pažnje i da svi misle da su napravili veliku stvar kad su proluftali prostor, i činjenica da vi jeste izvana pustili dosta novog kisika unutra i da je taj prostor, ajmo reći, sa svježim zrakom, ali činjenica da vi vani u zraku nemate samo kisik. Tako da vi puštate i smog unutra i sve živo što se nalazi štetno u zraku, pogotovo kada u ovo doba godine vani bude svega i svačega, i virusa i bakterija, i to je sve normalno i treba toga biti,
jer u konačnici to nas ljude čini na neki način otpornima, ne na neki način nego definitivno nam jača imunitet i na taj način mi zapravo stičemo otpornost kada smo u doticaju sa time, ali opet s druge strane u domu trebamo paziti na kvalitetu zraka, da ta koncentracija svega toga štetnoga u zraku ipak ne bude pretjerana, jer činjenica da kada mi zatvorimo prostor, kada izdišemo zrak iz sebe i tako dalje, mi zapravo sve više tih bakterija, virusa i svega stvaramo u zraku i onda još ako imamo malo vlažniji prostor, ako imamo zagrijenu prostoriju, mi zapravo dobijemo savršenu kombinaciju za razmnožavanje virusa i bakterija. I tu bi zapravo skrenula pozornost pogotovo na one koji u svom domu koriste ovlaživače zraka. Ako u svom domu koristite ovlaživače zraka, vi jednostavno morate za svoju dobrobit čistiti taj zrak svaki božji dan. Morate. Zato što ćete si u konačnici napraviti jako velike zdravstvene probleme. Ovlaživači zraka su jako dobar temelj za to da razvijete astmu, bronhitis, alergije i tako dalje, a to vam ne treba. Definitivno vam ne treba. Zašto se to događa zbog ovlaživača? Zato što, kao što sam rekla, znači zrak u domu jednostavno nije čist. Vi izluftate prostoriju, vi dobijete svašta nešto u zraku. Sa ovlaživačem zraka vi stvorite zapravo samo još dodatno dobre uvjete za razvoj tih bakterija i tako dalje i vaš zrak je jako loše kvalitete. Kontinuiranim udisanjem zraka loše kvalitete vi jednostavno imate sve predispozicije da razvijete bilo kakav problem sa dišnim putevima. Tako da čišćenje zraka u domu je prioritet broj 1. I upravo zbog toga su odlični difuzori, zato što u difuzoru koristite eterična ulja koja imaju sposobnost toga da čiste taj zrak. Znači ako vi koristite eterična ulja u svom domu, vaš zrak će biti puno kvalitetniji i možda ćete zapravo shvatiti da vam ovlaživač ni ne treba. Jer sam shvatila kroz razgovor s ljudima da zaista jako rijetko ljudi imaju problem sa suhim zrakom, znači da je doslovno koncentracija vlage u zraku jako niska, koliko često zapravo imaju problem sa nekvalitetnim zrakom, a to ne znaju jednostavno prepoznati u nekom trenutku. Tako da, masu puta se dogodilo primjerice da ljudi krenu ispitivati ono koji ovlaživač da koriste i tako dalje, gdje im ja onda skrenem pozornost na to da probaju sa difuzorom, jer možda im nije zrak toliko suh, osim ako su baš izmjerili da je ono jako suh. I kada isprobaju koristiti difuzor u svom domu, shvate da im uopće zapravo zrak nije suh, nego da je jednostavno nekvalitetan. I tu je cijela poanta svega. Ako želimo biti zdravi, ako želimo u svom domu udisati zdravlje, moramo jednostavno paziti na kvalitetu zraka u svom domu. Pogotovo bi rekla u ovom zimskom periodu kada puno rjeđe luftamo, kada su puno veće koncentracije tih virusa i bakterija u zraku, jednostavno moramo paziti na tu kvalitetu zraka ako želimo puno jači imunitet, ako se želimo rjeđe razboljevati, ako želimo lakše rješavati bilo kakve respiratorne tegobe koje će vjerojatno kad tad doći, prehladice, virozice i tako dalje. Tako da to je nešto što je onako, ajmo reći, prioritetno. I što se tiče mog čistog doma na prirodan način, to je otprilike to. Ako sam nešto zaboravila, ako imate bilo kakvo dodatno pitanje, stavite u komentaru. A ako ne, vidimo se neki sljedeći put. Ne zaboravite stisnuti like, pretplatiti se na YouTube kanal i podijeliti naravno ovaj video s nekim za koga smatrate da bi mu bio koristan. I čao!